Korek. Atas dia. Atas. Bawah. Bismillah. Itu dua lah deh. Based on this spirit of Bukit Bintang, kita telah pun merancang untuk menggerakkan bagi jalan Petaling Street, dan nampaknya mereka very eager to start the program, dan kita sedang rancangkan which have been launched by Dato' KP baru ini, dan sekarang kita akan move bagaimana juga Bukit Bintang. We have this gotong royong. Jadi ini adalah satu semangat yang baik, dan kita akan terus membantu untuk isu ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, tahun ini kita bagi masa ini very right time of doing this portfolio, kerana kita akan ada South American Festival very soon juga. 18 Mei kita telah mendapat penyertaan daripada semua negara South America yang akan bergabung untuk mengadakan festival South America di kawasan ini. Kita juga akan bersama-sama untuk menyertai secara matang our cultural group. Jadi kalau kita boleh make sure that this area vibrant dengan all sort of activities, ini merupakan satu lagi pada elemen yang boleh kita berkembangkan melalui international environment element, dan juga we will do our part to introduce our culture for foreign tourists di kawasan ini. Jadi thank you very much for Mr. Simon for having this kind of cooperation dan juga komitmen dari semua pihak. Kita bernampak perubahan berlaku di kawasan ini. Itu dah noble intention, noble initiative. Dan kita telah pun meningkat dan menambah pembelian 7 lagi towing truck, dan we have the process of finding dari the nearest place atau kawasan.